na sadi ye nyina ye nim no ye nua ba Lizzy antwiwa ni frani a oba ye show iso na no ye ko ho sadi me hye mo bono na sa pepepe ne besie sanse ba bi ye kyekyere aboa no ho ne sane no enu ti se video na ready a me srem onya ado mo famra na ye hunu sadi ekoye ye wama yi bie ede boa ye nue afeina ye gusuo aha ye ko fie ho no Lizzy ye ko Lizzy fie ho no ye si ba bi di esre so adagya ne kwase ya wefo amorwa ye kro no D4 Paul ne di animu na meji agisu na medi akira ye kro no kwase nti sa pepepe ye shebo no a ye diso ne kwase ai SOMPA NKOMO aye SOMPA NKOMO de ye bibia said ye senefata ne kwase ene nipa hu gidie no aye hu papa nti ye dru ho no ese Lizzy ne dan ya wodam ene ye kɔ ho ne maame no na epie ba no ese ahomete so oba wotena wade ase Lizzy maame na gina ho no ne yawura dan mo nti Lizzy hall ene yakwa akogina no Lizzy hall ni gina no ne maame enso gina ho Lizzy na ne matress da fom a wote so no ha na Lizzy da o mo hwe dan a wodam o oba wafo a waye na ifro iku adwane sofo Peter heaven bed ane adwane to pia fajai ti Lizzy na da fom ho no no sound ma video no sound nim mon fai fa ni entie no one ne maame sabi maame stroke cry sonifa maame na bibia o mebra no kran be na no ye show na adofo mo ye mane ye fe ti di onyaye ye de man e kire no mo sa de bi bai ye nka se ye de amane nti ye fa da bi ye dia ti na ye se na baby ote no me baba mi se we dey set ofri so am e ko fenso e mu ho a so e se ye ba na mu hu se mo betimi enya e mu gidie ti adofo a mo de bi ba bra Alex o Belgium obo sister sa o Accra ena ye bra ba ko Minnesota o se ma ye mu ni din mo nyina ma chadie na na ma sa ko ba mo de ndie no na da no ya de ma no ti eno ne dia place kakase ye shave pumu ye de bre ye nua pai ene o maame ye nim se enso wo mo bibia wo ma bra bo no wo mo ha na so e betu ya tokuro bi mo amuta so a wo pepa se mo pesa mo bua no mo fra ma ho me isi mechanic ni kodia wo bra na wi nipa Jesus wo so wo ho pass wo ho etieni ase no utim ne ho pass ba e wo le connect eni for the man e bi say na no obi ye fru mato wo man na wo de wo fro man de wo ba ye no ni ni daso no wo man ni ni daso ye ne le chiayira e no man be fie ye ne wa hwetie no ro bo ano ye nim de wo tumi ye ete wo de sabre no so kase wo bre mu na mo afra hu se Abali Yakupon from maybe a sabla medi yaw. A slam pipe bofro suru mo suru. Slam pipe bofru wa hinium. Slam pipe bofru Muslim. Slam sawa fray so. Abali mo afenu no huda. Do ni pass shan di ni pack no. Ruwa no chese sa. Abali un kasa. Men kundi mbra. Na yenya ben toba sanya chia. No one for the sense ne was so ready Yakupon therefore but a yadom. Yakupon wa yaman. Yet there was it. Show them when you show them. And when you count the Biara. I don't. Amen. Nani tie SOMPA. Ebusiana kyerɛ sɛ yenua ba mo hwɛ ba bi oda fam odi nyina akura tutu. Na mo fanto so fam wa tutu. Ya ha no ye ne hall. Ebusa ne maame no. Esa ha ne ye hall.
ɛna ne bedroom toa so ya ye pia bonte kura ba bia odwade ɛne aya hometesem a ewurade ni damu ni olizini o Elizabeth Ntwiwa ni friend ni no amoye na droye no a ewurade eni ne kitchen suni baby am gina ye ne kitchen ya ne kitchen cupboard we cabinet ya na cupboard alawala yi eno ne si hoi ena baby e odwade so na dwa aye nsuni wasofu Peter tidi yakosui na dwa aye ni o bayo a we university wo ko ni suku wa wiya ne national service ko wale ba ko atia kotum na asemu a yakwa ya bayo 12 yanim ni se asemu no ono no de ko legal aid for ye drum ye nemu na ye twuma Ghana na de na semba legal aid na mo hye mra man be ma no se sika no wontua watua mprenu ebi mabiem afede ga ni so faafo no frɛ ya legal aid nipa na wodi asem na nim se mfrɛ me biem na wasem no mayi me ho afrim mitimi ni asem na chi biem ade na asi eno na nam so no de asem no brɛ yen wode brɛ yen na ye ka bia ma no se de be na dofo be hu ni mobo no benya sika koyi operation dia be ma na tumi afra legal aid fo ne se yen ye ka asem no wa ha e ma legal aid sa nipa no a wo so ntimi ni asem no wono mo ma frɛ yen sa denti ena ye ka asem no wa ha wo si asem no wa yu ho afrim wa ka che ni frɛ ni bai se wontumi ni asem na chi biem ema papa na fa ne ho adi o sika se so otua na le de koyi operation no wa fa ne ho adi legal aid boss daddy ye do wo ye adwuma ye poasem na wo mrantie ni bi niam bi o mo ye no ye mpese ye bebo ni di wa ha sesia niam a o mo ye no ha dwen tie mo obi ba sei unani sai mi enka ho asem sa adenti ana what the asem na bre na yaka wo bre a ono afram a wo sika no asem wo ya kire bi sika na mo chama be ma no so ontua de aka no wafa wadi ontua wafa ne ma so de adwane wonyame wo ho what be da wo no wudi 2 second 2 minutes na nyame na wo so amadofo adi nhyira musika de abre no enti na de yakosie no enti ye beto yasem so na eduru ho a na de mo wo no na mo de aka ye second ye first case ye kwasem na yakoye nim sansa asem we de e che me dobro ba